doktor ke Dr. Norman Tunnel Hospital Jowai kilalaban seyo pushpin na upai Pyllait sya uttor ke liang kamon jong Khynnah badang khatlai snem kerta. Kini ke surgery ke ne kumba arkynta eiei bakla jaka da ke kynhun ki doktor ke hospital ban pelat im new Khynnah. Uniu Khynnah bana ka Shnong Wahiajer ke hapoh ke Thadlaskein Block West Jaintia Hills. Ula nguid bakla new pushpin ubala rung sya upai Pyllait sya kitor ke babu ha ke jingma ya ke jingim jong uniu Khynnah. Kmie uniu Khynnah ke pyntip bakla leit ialam uniu Khun kylleng ki jaka sumar pat ki hospital. Hindri omshim ladan bala ban eiei tat hadu bakin dapoi ha Dr. Norman Tunnel Hospital Jowai. Ki doktor ki pyntip bandingkong ki don hapadeng ke jing artatin Pyllait ya ke surgery pat kintu ya ke Kmie bakan ialam ya Khun Shnong ya ke bakla kentan nomor kapor kelas lempalan. Ki doktor kila ya Shnong jialang banyakren ya ke kam pat hadin kila rai Pyllait ya ke surgery ke bala pelat im ya uniu Khynnah. Ya kini ke surgery lale haka arpusan tarik mentau benai baju Khynnah ala pelat benit paino sila ying haka arpunyau tarik uleber. Dang onu tersok nu kejar masuk lemenyu. So lemenyu dap tepau sekepau wate. Teman dia de lyer dispensary umulong pas kaningi asre. Dap te mye o hite de yo o tu kejar. Để phạt cái chia long, mình la chia long là mía gì, để lại hả, một là số mẹ là mía gì, hà đô bò trên này, sau có mấy người doktor với gì ra bị ra rồi, prasta nhá rồi. Hadin wa da bungu yo teo pin kamon man kana he yo yang kin. Yo yo. Ông price nam ông này. Semena emu hiyo. Aha, la skoro. Chateluti.